They're playing with the wind in the second half. Smit besluit om voor te gaan, Brookneri. Albertus, iemand sal moet reguit maak vir hierdie span van Durbanville en net wat ek het noem gebeur het. Brookneri, verander van rigting, Albertus, die vuis en die gaan. En hoe nie ondersteuning bykom, wat hy aan doen. Well, for Genis to go over. Dean Hartman is die teken. Daar die lyn staan is dit 'n Hoërskool Monument wat kyk vir die rolmaal beweging van Durbanville High School team playing against the wind. Brookneri, Albertus wat sy oog van die bal afhaal. En net wat jy wil is dit Bernardi. Besluit om na die regterkant se kanaal aan te val, kry die aangeweg en al word daar tas gespeel met die bal. En dan is swinging around to the short side, brilliant left foot step, and over he goes. Shaw with his second try of this match. Ja, Hoërskool Monument wat so bietjie sukkel om aan die gang te kom. Bernardi wat voor en nou sit Roberts opgetel, maar ongelukkig bal aangeslaan. Foute wat ingekruip het. Would like to see Evan van der Walt touch the ball a little bit. 15 of Monument. Haven't seen anything of him in this first half, but play continues. Van kritieke belang, iemand sal nou met leiding vat. Voor in die lyn staan, vooraf gespring Roan Vosloo. En hierdie Hoërskool Durbanville sit all the way from Albertus to Olkers. En Rudy wat lyk stekend doen as hulle hou die verdediging aan die raai van Monument. Brookneri. Te veel tyd en spasie. Olkers daar die boks spring en dan trek Olkers! Oh, Olkers, hy's definitief hierdie 4. En in die agterlyn van Hoërskool Durbanville, dis die boks. See a brilliant change of direction from Albertus again. And Olkers, there we go. Just a mismatch on the forward. I see a boot bouncing there out. Olkers over the try line. I hope the scouts is taking note of this young man. En is dit Kyle Albertus om voor in die lyn staan te gaan. Hierdie keer uitstekende balbesit gewen. Viljoen. Sommige so opsies op. Gewys hulle is gevaarlik. Nou sit die ondersteuning wat bykom Bernardi. As ondersteuners. En oor aan die tuskant is dit niemand anders as Guyan, Taslim Guyan. Viljoen with a great strike. Gebroke spel. Tylo was al by 'n hele paar bewegings betrokke en hierdie keer ball has needed. That's a brilliant decision. Must say the presence of mind to put the ball on the foot. Understanding that Rudy Pates as ons nou 'n leen vir klikker toestel hier op jou gebruik. Wat sal die antwoord wees? Toyota Noordside Festival. We'll be back for the second half. Olkers is een van die uitstaande spelers vir Hoërskool Durbanville. Viljoen speel. I've been so impressed by the backline play of this Durbanville High School team. Uitstekend gedoen, Durbanville. Nou moet hulle net die bal beskep. 13 men. Ja, die plasing van hierdie skram. Sit Rademeier. Die loskakelposisie probeer hulle vir Olkers in spel bring, maar net nie hanteer. Bernardi. Viljoen, laat hulle die bal spring. Iemand sal moet reguit maak vir Monas en dan die wille aangee is dit Shoda. Sonder selfvertroue speel. Daniel Smith goed gedoen hierdie keer. Na die agterlyn van die lyn staan. En de Roberts. Johan Smith voor in die lyn staan. Kuns as die teken. Albertus die vlak aangee. Na Swarts toe. Bernardi wat rigting verander. Ingesny, maar sit Genis wat hom nie kon hanteer nie. En as dit Albertus binne. Bokspring. So I'm not going to criticize the decision making. It's just a handling error. But I've been impressed by Durbanville High School. Dis nie die manier van hoe die speler met sy skouers gehardloop het weg van die bal af. En dis wat dit gemaak het dat die Rudy Pates hop toe hulle kontak gemaak het, maar dis belovend vir Guyana. Hy het ondersteuning en die tuskant nou word hy gejaag. En hy gaan nie gestop word nie, want van is giving reward again. Van der Walt over for a brilliant Monas try. And as we see the 2-point, the name that definitely pops up to me is there's about 2 guys. As we see a quick tap here from Durbanville High School. Oh! Kom uit die pad uit, Boeta. You don't have a ticket for this bus.
dan die skram te wen en dan die bal onmiddellik uit te skop. Geyser. Bietjie sien wie is wat knag maar Albert. His attacking player, ability to beat players on the outside, one-on-one, fantastic young player. And that was my NMI Toyota man of the match. Brilliant game of rugby from Durbanville High School. And Monash going down by 27 points to 21. Virgil, impressive.